Bravo, majstori. Hop. Bravo, jao. A mogu ja nogom gledam. Eto je, na glavu, hop. Nemoj lotko da auto. Aj jednom glavu. Aj glavu. Bravo, majstore. Jao. Bravo, Benjo. Jao. Sada tamo. Aj, napadni. Dolazi auto! Auto. Benjo. Benjo. Sad je napadni, otmio loptu, Benjo. Ne mogu napadat, ba! Ajde, bola, napadni. Ajde, sad. Hop, bravo. Zadnju, aj, to. Bravo, Benjo. Bravo, Out. Lopta za Benjamina Hamzića. Lopta je za Benjamina koji sad kreće u ofanzivu. Ali sudija je pogriješio. Idemo ponovo, bravo, Benjo. Benjo. Polomio se! Ko je polomio se? Bravo, Benjo. Kozetina! Gdje tvrdi kozetina? Hajde sutra, ne mogu na... Ajde, šutimo polako. Ne mogu, hajde! Šutimo polako, ajde, dobro. Šutoj, bono! Još jednom napad, hajde! Ama ne mogu više! Hajde! Još jednom! Ajde, Benjo. Bravo, Benjo. Vjerni gledaoci su ovdje. Ovdje su vjerni gledaoci. Benjo. Time out. Ide auto, time out. Slušaj, dragi gledaoci, evo ovdje na slučajnici druga Benje. Zdravo, druže Benjo. Slušaj, dobro si igrao ovo polovrijeme, ali morat ćeš biti malo agresivniji, razumiješ? Da uzmeš loptu. Jednom glavom ćeš morat, znaš. A znam ja sam u tome spretan. Ti si u tome spretan kao Ronaldo, razumiješ? A ova naša protivnica, moraš imati obzira, ona je dama, moraš biti džentlmen u igri. A sad ako može haza jedan sok, zato što na nas dvoje, zato što smo ženi pravo. Ne, kakvi sok, ba to kako pijete sok na polovremenu, dobite proljev. Ne možete igrati drugo polovrijeme. Hoćemo li igrati drugo polovrijeme? Dobćete sok. Šta kaže kamera? Slušaj, dođi vamo, bala, slušaj šta ću pričati. Kad završite utakmicu, Dobro. dobit ćete po pivu. To! Idemo! Samo da igramo. Idemo! Počinje! Počinje! Benjo! Bravo, majstore! Joj, Benjo, moj! Bravo, majstore! Dragi gledalci, imamo tehničkih problema, lopta je otišla pod auto. I dok se lopta, ja mislim da će sudija produžiti ovo dok vadimo loptu. Drug Benjo kao veliki džentlmen považi. Hajde ba izvad to loptu. Benjo, izvad loptu. Benjo. Da, Benjo. Moram leći, jel? Ne moraš, samo gurni nogu tamo. Ali ja imam rješenje za ovo. Imamo rješenje. Bjež Benjo. Eto je, Benjo, bježi. Nemoj tamo gurat, mora. Tamo di si mi Ma ne treba tamo, joj, sad prema sebi samo. Evo, lopta je, jedan neodgovorni gledalac je parkirao automobil, da li koli je to? Pa to je ona ovdje. Ovo je sponsor emisije, to je Sram je isti to je bio. gospođa Šljivo, ona je parkirala. Molim vas, možete u kadar kako se ovdje parkiraju da djeca ne mogu igrati lopte. Molim vas, dole, lijevo auto, molim vas. Kolega, lijevo auto dole, molim vas. Alo, dečku, auto snimi, nemoj vamo gledati. Kako je to neodgovorno da djeca ne mogu igrati. Vraćamo se na fudbalski teren, na Miševićima. Benjo. Mogu sudija napadat. Dino, mi te volimo. Vi mene ne volite. Volimo. Bravo, Benjo. Ko je 1-0? A evo, stiže
dođe još posljednji gledalac koji je zakasnio malo na utakmicu. Snimite, molite, poštovanje, kako ste? Stigao je gledalac, malo je kasnio i to. Idemo, leva. Bravo, Benjo, gdje je lopta? A evo Tete Karite koja je trenutno sponzor ove utakmice. Dina, Molim, kome se bite? Javor! Javor, bite. Molim. Kome se bite, da ti nešto dam, sine? Kome si bite? Good morning. Ja, pršten. Ten Jube. Koga je zvala Engleskinja? A? Koga je zvala Engleskinja? Meni je zvao. Bite. Bite. Hajde, mama, hajde. Kome Hajde, si? hajde. Dino, idi zovite babo. Bite. Šeli! Dobar dan, dragi gledalci. Ništa Šeli. Ovdje. Malo je Ronaldo. Vidi, daj snimi ovog Ajde, malog deca. gledalca. Snimi tamo, ovdje, snimi ovog malog gledalca, vamo. Just moment, please. Snimi ovo. Ova je. Ovo su navijači od Dine. Navijači od Dine su stigli. Nadao se da neće biti neki scena. Eto, dragi gledalci, poslije završene utakmice koja je završila neriješeno. 0-0. Riješeno. 0-0, Tako, Ne, 1-0, ja vodim ga. ko vodi ovo? More, hajde, 1-0. Ovdje, dođu vam Benjo, da ja proglasim pobjednika, šta ne znaš kako se... Odlukom sudija 3:3, evo neriješeno. Sutra nova utakmica. Tačno. Slažete li se, jeste zadovoljni? Hoćete vi nešto reći u kameru tamo, molim vas. Ja bi želio da pozdravim sve ovdje reda prisutne i navijače ovog kluba. I želio bi da jedan popijem svog zato što sam žedan. Dobro. I to je to, vidimo se za par dana, prijatno. Dobro, sada vidimo šta ima naša učesnica. Ovako, dobrodošli svima. Dobro. Ovako, ja bih samo volila da pobjedim, ali nažalost bilo je neriješeno. Pa eto, ali šta ćeš i to Želim je da dobro. pozdravim svoju mamu, babu, Nanu, Nanu, ne možda Nanu. Nanu, Zenu. Taju koja je sada u Američku, ga ja I najviše Nanu volim. Zenu, Nanu Zenu. Mogu da vam nešto kažem još. Jeste. Mogu da vam nešto kažem. I vas to pozdravljam. A sudiju, hoće li ko pozdraviti sudiju? Pa i vas. Pozdravljamo sudije, evo. Hvala U ime Svi Benjo. vas koji ste došli, ja vas pozdravljam. Hvala Benjo, hvala. I sutra dobrodošli. Sutra ćemo nastavak. Jeste. I želio bih da pozdravim moju majku, Konu, koja se nalazi na poslu, koja će doći za 3 minuta. Majku Konu. Jeste. Ja. Ču majku Konu. Je majka Kona, majka ti je, kako se zove majka? Pa. I zato njemu dajem svoj 2 gola i bit će 5-1. Sljedeća O, utakmica. pa vi ste optimista. Vi ste optimista. Šta ćeš? Da vidim. Ja sam sve. Nije lijeđe. Utoli. Hajde Bože, daj 2 suha. Ona što ja pijem. Nema što ti piješ, ja ću sad izabrati. Ja kudim. Ne smiješ kolu ručicu. Trebaš odavdje, mislim... Taj uzmite iz one... Evo samo čas snimi. Nemojte studene. Iz one, kako se zove? Uzmite te još nekakvi mali. Joj, daj mene onaj moj. A nema, Benja samo ima iz friždera. Nemoj, vruće, nemoj. Nije, daj mi to. E, ta, vi ste jedan i sebi njemu, hajde. Daj Benja naranđe. Pa Benjo, ba dođe me utakmica rane 100 maraka, jebu. Sada snimio Pa ovo. mogu sam gledat Barcelonu, jebu. SMC, pozdrav Žika Tajiće, kako se ne vara. Prekino.
Ajde. Šta je? Ovdje je to patas. Pa jeste bilo je bilo je malo ono grada sitnog, tako vam je nešto. Dobro. Ovdje je bilo grada, ja se baš zacepio u gradu, ovo stajat auto bježat. Vas je ovo ujačana zaletila i tako. Ovdje je ovo druga. Bravo. Bravo, napad. Ja nam vrade sad malo to pregledam. Gdje je kila? Evo je. Važi pozdrav. Kako je mudenja? Nije bio upisan, meni ne upade malo, ja uzela nisam ga ja. Ja ti si. Nemoj se sa njim družiti. Ja, Kaj? To? Opet vi momci ovdje opet. Ja nisam prošla na 100 mjesta. Pa dobro, oni imaju svoj plan. Šta ima ovdje?